إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث أمير المؤمنين إلى قبل فاوى الإمام البخاري كالجفان على الأدب المفرد كمهار من كيوم مدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بارهم بارد وجن إسوا وبيد دواتا نعنى ونوبا إقطعون على من ماني ده حديث كيافا كالجفان كبيد دواتا بيان بفاوى ميغا أديو سيطرة فاها كل وكم في مي بابك إتنو ميغا كوريغا باب تهوغا بس ايسواني ورب بودا دعاء كرما وغدبت قاديه ايتورم هما رسول الله صلى الله عليه وسلم غارين ثابت وگين ايسوا ورب فم مانتن يكليگما كورو عبارات يكليگما فم مان يكليگما دعاتك اسويس بيامبه غسواوي اون من ගේ හයාතුගා අවුන් මෙන්න බේනො වේ එදුවාතක අවුන් මෙන්ගේ දුනියා ආඛිරත් බාජ්‍ය විකුරමන්ටක ඒ කන්තත්තන් අවුන් මෙන්න හම වර ගොඩ බේනො ජීපාවා කන්තත්තන් ඒ කන්තත්ත ආසිර කුරමන්ටක ඒකලේ ඉෆානුගේ එදුවාත දස්කම් අල්ලාහ් වසතගා කුත්තමුමකි ඒ අවුන් මෙන්න දුනියා ආඛිරත් බාජ්‍ය විකුරමන්ටක කොම්හි කුරන්ජි කමෙනි අල්ලාහ් වසතක එම්මෙ ලොබෙදි අලකම්මි දුවා කුරමේ ඩා හසතගා إن رسول الله حديث كربا فني ليس شيء أكرم عند الله من الدعاء الله بحضرتك دعاء كرما بره مايك كم نوه حقيقتك بس ألايا الله هذا من غايكم يترك قد كم دعاء كرما كي إما دنيا آخرتك إنا دبيك ده كم كم الله بحضرتك دينهم أي سبب إنا كيدوم إنا بينهم أكان تفرهم كيترم الله أن كتمهم en yumai hasil kuram fasihave ege sawama elibe hinhama jehumaki duniyaga hen ebbes kamakum e hinhama jehum nolibe fada hinhama jehum e allah kaare kuttami me elibe hinhama jehum e hinhama jehum nengane bunedekas duniyaga ebbes nematen nonnane eha ufawer hinhama jehe nematen allah miha kaare me nage hitan ewanna ufawer hinhama jehum enegene kiyade ebbes alaka एमा दुआ करूँ कि वरम मुहिम कभी करेगा फानु के दुआ था अवन में 10 को ये दुआ था अवन में सजदा गया रेगन गया आदि इनूम बस वक़्त दुआ इजाब करे वक़्त होगा क्योंमा बारो लोगों को तुम इमाम बुखारी मितांगा मी गिन्नवानी वकीम बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाइद दुआ था रब्बा और दुआ बोले नबी बाइद दुआ था जमा कुफ़र ये तो मालूम है लफ़ज़ किया वाफ़ावानी सुतैर बन शकल बन हुमैद गारी रिवायत फा रिवायत कलेफान बप्पा गारी शकल विदा लगी कुतु या रसूल अल्लाह तिमन दिन नबी में अल्लाह का रसूल है अल्लिमनी दुआ अंतफिअ बिही तिमन मनफा कुरानी की दुआ है उनका नादिम बाश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ रहे हैं बेकर मैं इस कलेफान गारी दुआ 10 कुरान में सोबा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलेफान तिब्बा फवे इब्स रसूल का नुदिबा खास का में ए जवामिउल कलिमा की आज ए कुरु इबारत तक हम गिना मानते हैं उनके पास्त बस मशहूर तरीका में करें फान अल्लाह सुब्हानहु व तआला दिब्बा फरे एह बेगे माय एक बेकर में स्टैंड ए बेकर में हुरिहा कम कैसे में बोलो ए बेकर में आने नफ्स तक ऊपर इसका दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कंत तवस ए बेकर में नमस दुआ कर विधान है कंत तक बेनुमा कम दुआ के देने विधान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा इसका दे बेकर में है कंत तक करूंगा सके फान रसूल ने मा इसका दे चेको तो काय फो हम बेगे මෙන්නනි කලේක ෆාන නිකන් මන්න වෙන උගන්නාද භාෂයේ දුආයි කුරුමු මම්ෆා කුරණි දින් එකලේ ෆාන වරම් මුහිම් දුආයි මේ බයාමි කොද්දේ පන් උගන්නාද වනි කුල් කලේ ෆාන විදා වාෂේ අල්ලාහුම්ම ආෆිනි මින් ෂර්රි සම්යි ඒ අල්ලාහ මෙලාගේ අඩුවෙහුම්ගේ නුබෑකම ආෆියත දෙවාෂ ආෆියතකි මී ආෆියතේ මිලෆ්සු කුර්ආනා සුන්නතුගා නොත දුආගා ආෆියතු මිලෆ්සු අයමා एक मान अन्ना दुनिया आखिरत
dunia akhirat ehme rasulullah hadis ka sayyidi indana habiru sallallahu alaihi allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dunya wal akhirah dunya akhirat ka afiyat debash afiyat mi warat tanamasmana ekale mana memmi mi maana ki aduhunga kamuga wana fortome timannage aduhunga nubakamuga afiyat labbash ege maana ki aduhunga nubakam salamek kod debash mi ge tere mannana demas fortoma maana ki enage aduhum marduha hama lehdum salamatun enage duniyega manfa kurane gota aduhunga niumat difahum devana maana ki enage aduhum ei allah ruhiyodigan wafada aduhum ekkam galabbash maana ki nubah hara aduhum takun duru salamat wafawa aduhum ekkam ga enage aduhum labbash mifaden dua kar mi huriha maana shamil wegen anna allahumma aafini min sharri sam'i wa basari admi alage fenum nigetere swannana enage fenum ge niyome marduha hama levum ge niyamata fenum balikashnuwe fenna mihege gotuga ena levum duniyega ei ena hinga begaro masha miskita diu masha qurwa ke masha ilmu ge masha adi enage enum bes maslahat takataka enage leluge fenum salamatum furiham sihhat ga lehettum leluga aafiyat levum ge dua korima fenum ga aafiyat levum ge dua korima eba tanganna adi hamaya ekko e leluge beluga baraka ilwa e leluge beluma ki e allah ruhiyodi ganna benun takikam ga levum ge tawfiq devum ge maanabas mige teriyan annana nubaya belentakon e do rakkater koddewo man allah gasatuga edummes mi aafiyatu leluga aafiyatu belumuga aafiyatu debbaashe dannawaf kamga wanama annana emma mi aafiyatu ge nimet devum not aafiyat devum aisfiya mi guriha maanay duwa takuga annana wa basari wa lisani adi miyanaage dulugames aafiyatu ge nimet debbaashe ege maane ki duluga basmashun terikam ena fasih ko debbaashe duniyega basmashun terikam duniyega fasih ko debbaashe mihna waaka dekkum gaves enaage du basmashun terikamon marduha hame mihna waaka dekkum ge nimet debbun edi dennawon eba hibene migete duluga aafaytamon duniyega sihi gotun ena hissi gotun dulagel me devon salame ko debbun eba bade adi ege iturun e dulaki nuba haram kantatta kon rakkatri fawa dulekkam ga levum musmi manas migetere wanna manaki haram wahaka dakka ghiba bune neti moshe malama ko furasara kura dulekkam ga nulevum inna malama kurma allah subhanahu wa taala nursaba fada basta bunum edu rakkatri kurum duluga afat devum ge mana ga wannane hama egota waqalbi admilage hituga wes عافية كلمة دباش اللهم عافني في قلبي معنى كتير من هيتوكا عافية كلمة دباش معنى كي هي يسيبتم بس يسيب لتكم سلام فاوا هيتكم قالبهم hissi baritakum hituge sawgon insana hashikana ofede elum barita bes migetere salam kodde bun hissi barita migetere wanna adi e iturun hitaki mi Allah subhanahu wa ta'ala nurussama kantattakan edi gowa hitikam ga nolevum heu kantatta kurma barwala heu kantattakan edi gowa hitikam ga levum ge maana migetere wanna ne sababaki hitaki mi emme muhim gunawa mi insana tabawani hita rasulullah hadis qurba fawani ala fil jasadi mudgha dannasha insana ka hituka ahashikam ka be maskul rangalo jahuriha gunawana rangalo wana dannasha e hite adenge foga dannawani wa afini min sharri mani adi timanna ge mani ge mudakam rakateri kama edem mita rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korafani insana enaage shahwata ekkom enaage hashiganu mere fene kewa ege nubahakam rakkater ege maane ki fahish waragina nubahakan tatta natija nukunnani efeno maane ki nubah fahish kan tatta ge natija nimun annani efenu kam gawati ege nubakam ege smage maane ki ege sababon e rakkatul koddum natija ka fani kuriya ege kuriya manna huriha fahish kantaka kun ena rakkatul koddum e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korban mifade kiyashe timannage manige nubakam rakkatul kama edeme hasako mifada zamane ka fituna faalwe huriha dina ka fituna
hurihadu ema mi fada duwataka zuwanu beenun kifon hurihadu makum balalikum gawana balalikum bidmakum fitna emma emi fada duwataka ki wa rabbudan amana haji kifawa ichengei em rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korba fani khalifa duwa ga mi fadai kiyash ege maaneki zine kuruma adi minumes fahish kantatta nuba benanta benuma ilmuntaka adi hudda num botuga e fem beer kurum mi kantatta ko salame kuttema edi kurebe duwa gerutma timannage manige nuba kaman rakkaterikam edem mi shahwataki mi insana ege macchiga aada vechikam ga waanama ei mastek halech mastek again salam udvamda mastek halech eme kirt qur'an Allah subhanahu wa ta'ala lutu ge faan gaum ge mege wa ka bayan korbamu Allah wahi korba fa illa amruka kale faan ge umur ganti buname wahi korba innahum la fi sakratihim ya'mahun emi humani mastek ge mane ke jinsun golon hingoga emi honge e fahish kante ki emi ha ge sekundi ge buddhi filmala emi humani mastek ge miha fahish kantatta kabas mihim meena mi kantatta moche gadave gam fiya eina ge kantatta huttana man nukuladana gemma kuladana gen nuwaka ke kamma Allah subhanahu wa ta'ala gazatum mi kantatta kan edi dua kuram jehen mi hadith kam annani mi ge kuriyan aiswa kantatta aduhuma beluma dula hita mi kantatta mi tinkama kiwas hatarukama kiwas miha fahish nuba amataka genduma wasiyate gotuga ila hashiganu gawa gunawantake emme fortama iskan debba forti duaga rakkatir kama edifamati e Allah biyona adu rakkatir kotte belum rakkatir kotte du rakkatir kotte ema mihuriha gunawantake mi rakkatir wegen ena fahish kanta ko mi rakkatir nuba fahisha ma takun ena mi rakkatirwani mi gunawanta rakkakaru furima em duwaga isbe aiswani mi gunawanta ko ge nuba kam rakkatir duwaga isbe aiswani mi gunawanta ko rakkatiruma aiswa ema mi zine magfahiwa gunawanta ka kimi nangala bistala fe kam gawana mamun nafenane zine ge mi nuba amala miha gendi wattaka mi annani mi gunawanta uge fahish amalta dengena ekama mi wasil mikurani ehme rasulullah hadis ko rabba fani adunga vesine ge minbarate belunga vesine ge minbarate ailunga vesine ge minbarate ekan tedu qurani farjun eta ekan tedu qurani farjun hadis ko rabba fani al ainu tazni wa zinaha an nadar delo zine kurai zine kure ege zine ki belume haram belume wal udhun tazni adi kamfa zine kure wa zanaha asam e kamfatu ge zine ki haram adume wal lisan yazni wa zanaha kalam adi du zine kure dulu ge zine ki hutur wah ka dekkume fahish wah ka dekkume wal yad tazni wa zanaha al lams ay zine kure atuge zine ki aylume wal qadam tazni wa zanaha al mashi adi fa zine kure fa ge zine ki ei ifada kamaka higafa diume wal farj yusaddiq dhalika aw yakdhib adi farje kan tedu qurani adi dobu qurani ema rasulullah hadis ko bah mi isutaka ki mi asu mi fahisha mala mutazine fada mi fada nuba amalaka mi na genna emme furda mahuddan haram belume den yafo ege fahta wahaka nota aduhme den gose fahardu kame shaytana ena zinatir kuram musjine ge minuba amana ena genda ehme rasulullah sallallahu alaihi wasallam mitaka ekle ge faarmi ungatna de wara muhimmo duae mi hissuta salamatu mi hissuta aduhuma Allah ruswa gotuga mi hissuta netiya ena nuba fahish kan tatta ka tere ena waddala ema mi wara muhim duae arun menge hayatu ba arun menge nuba kan tatta ko salamat ka kuran hasako zuwan adi mi maqam ga mitanga dhikr kullana mi fada kan tatta kun fahish ama takun duruhil wa bainuma mihaka wara muhim foten al imam ibn al qayyim rahmatullah alayhi li wafawe
الجواب الكافي كيافة نوتا الداء والدواء بلجا يفعوا بيان أو من مي فوتوك ورا بودو باي باني بيهارو مسكتو كيافة إيجا باي ريكورد إنت بس لبين هنا إيجا ورا بودا فاحش أمانتكم ميها දුර්හෙලි කොයරුම සබබ වේරි කුරවණි වරග්ගින වාහකත ගෙන්නවා මීහකෝ එක්ක ෆාෆ කුම් දූකොල්ලානේ කිහිනෙක්කම ෆාෆ ගොරගෙල්ලුන් තකම ආෆත්තක මී හගීගතුග වරග්ගින ඉම්මන බිදාලවේ මී ෆතකි මී ආස්තක සුවාන කොම්මෙ ඉන්සානක සේනාගේ හයාතුග එෆානමස් කියාන මුහිම් ෆතකේ සවකි වරග්ගින නබකන්ත තකම එනා සලාමි කොද්දේනේ ඒ එක හොරි kantatta ena engage kamra wana then rawi vidal wani nimmalam riwayat waqi' vidal wani al-mani mitana muradaki zine adi mifada fajir amatake ena kiben kunna mifada mi mawdu ganota mi magun ena kura huriha fa kura katari koddewo medume mitaka mewani ena ge mani ge nuba kamun rakatari kun afiyatu ge newmet vashe ege muradaki adenge fa imam al-bukhari ituru hadis wasfule gennamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge dua fulataw ge tereng abdullah bin abbas ge riwayat fa riwayat ikale fa bidal wa qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul nabi sallallahu alaihi wasallam bidal ve duaga allahumma inni wa la tu'in alayya e allah miyalan ehitere wodi gannawa faande adi miyalage maccen hembeka ehitere wodi nogannawa faande wansurni wa la tansur alayya adi miyalan nasru de pashe adi miyalage macca miyalage adawaten ehitere wodi nogannawa shiye wa yassir al huda li adi miyala hidayah fasih kodde faande mi riwayat الإمام البخاري من رواية جنسفا ميجي فهمتم ميجي تفسير رواية تنعسبه ميجي تفسير رواية مي جهدين الرواية متي مي بنون كانت مي أو مي دعاء كمي من كانت توجه يترون أديس برب بهور كانت تك ميجي تريه مناعة برب جامع دعاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم دسكت دبا فوادوا كيف نمركين كورا دعاء يقول كمتي إسوا ابن عباس के حديث वसूल जहदين इन रिवायत का इस सवनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नने विदुआ कुरवै मिबुनों कंतत्तो इतुरं नायकन का तेवीस वारा मुहिम कंतत्ता हिमेने दुआए मी इंसान के हयात का इना बेनुआ वरकिन कंतत्ता के एदिफा कुरिफा वा दुआए मी गायकन का तेवी है का कंतत्ता के हिमेने इना दुनिया आखिरत का इना बेनुआ तेवीस कंता हंदा बाबतन तेवी है का कंतत्ता हिमेने के बा दुआए इना एदि अल्लाह के सत का धन्यवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करो रब्बी अइन्नी वला तुइन अलैया ए रब्बे रब मिनफ्स बेन कफोती रब्बकी ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला इना बल्लवा वडिगलनवा इना सुब्हानहु व तआला हद्दवा इना गेंगुलवा बलहट्टवा इलाहु ए रब्बे मेला गेंगुलवा बलहट्टवा मेला हुरिहा कमे कुरवा तदबीर कुरवा इलाहे या रब इगमाने रब्बी ए अलग रब्बे अइन्नी मेलाया ehite pe wadi gannawash a'inni mela ehite wadi gannawash furtames rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge midwa isfafani ehite rikam mitaga ehite rikam ge waki kamen me dhikr kofes rabbi a'inni ala dhikri rabbi a'inni ya rabbi mela ehite wadi ganna ne waki kamen isfa isawaki मितांगा इफ्स कमे बयान नकुरम गे में बोलो बेन कोमन में विदालवनी हुरिहा कमे शाम अल्लाह के एहिया नदा मिन्न एक कमे बिस्नुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मशीयत इलाह अउन में कितब कंत बेनवनी कुरान अउन में एमस बेन रंगलमना हे कंत कुरान में एकम नुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हीते बोले तुम नान्हा हिंदे कनवाने එහෙමගෙන් ආරම අබදු සෙදෙන ඉලාහු හිතරිකම් එහෙමගෙන් සූරතුල් ෆාතිහා වස්මනනි සූරතුල් ෆාතිහා වසන්නානවා ඉයාක නඅබුදු ව ඉයාක නස්තයින් අලමින් අලකම් කුර නසිබේලාෂ ඒ ෆොනෝන කන්ත අලකම් එකමින් නුවාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා ඉනා හිතරිය වඩිනු ගන්නවා හිද අදි එහියා මදදන් එදෙන්නේ සීලාහ ඉබේ ඉලාහ ගාසතු අලකම් කුර ෆොනෝ මේ එකමින් නුස්වාන අල්ලාහ් හිතරිය වඩිනු ගන්නවා එන එකම තෞෆීක් නුදෙන්න එහෙම අනාහත පේන්නේ Allah subhanahu wa ta'ala ඉරාදය දිමා වෙච්චියවා
එහෙම වීමා ගිනගෙන දෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එහිතරකම එහෙම මුආද් රදියල්ලාහු අන්හු රසූල් හදීස් කරපණී මේ මුආද් තිමන් කලිෆාන් දෙකේ වරක් ලෝබ්වේ කලිෆාන් එබ්බස් නමාද දෝන කරවච්චේ මෙපදේ නොකියා අල්ලාහුම්මා අයින්නි අලා දික්රිකා වශුක්රිකා වහස්නි ඉබාදතික ඒ අල්ලාහ් නියලා එහිතරේ වඩි ගන්නවාශයේ රිවෙති ගොතුගා ඉබයිලාහ මලකම් කුරුමා රිවෙති ගොතුගා ඉබයිලාහ ශුක්රුරුමා රිවෙති ගොතුගා ඉබයිලාහ හඳුම කුරුමා එහිතරේ වඩි ගන්නවාශ එහෙමීමා හුරිහා කමෙකස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එහිතරික කලාව බේනුමාති වෙගෙන් කොම්මෙහෙම්ස් එන අරා ගිහින් කොම්බගස එහිතරිකම ගෙද අල්ලාහුම්මා තුයින් අලයියා ඒ අල්ලාහ් මෙයාලාය එහිතරි අයින් අලයියා මෙයාලා එහිතර වඩ ගන්නවාශි වලා තුයින් අලයියා අද මෙයාලාගේ මච්චන් අදාවත් දෙන්න එහිතර වඩි නුගන්නවාශි මානකි මෙයාලා අන්‍යාර වෙනවා මෙයාලා දෙර දිනමුගා අසෙක්කේ කුරා මීහුගේ කන්තත්ත උගේ මෙලාගේ එහිතර වඩි ගතුන් නුලපාශි එකන්තත්ත මිහුන් නබ්වියා නුදේශ ඒක තෙරේගා එප හිමෙනේනේ එනාගේ අදාවයිතරින් එනා දේර දිරවට්ටක කරවේ කන්තත්ත රක්කාතර පොද්දෙමු එදී එතු අදී මේතුරුන් එනාගේ අමිල නෆ්සුක නුගාක කොම්මේ නෆ්සකබ්ස් ලිබිගෙන් මේ නුගා කන්තත්ත කන්නේ ගෝවා නෆ්ස ඒ නෆ්ස අම්මාරේ නුගා කන්තත්ත කන්නේ ගෝවා නෆ්ස ඒ නෆ්සබ්ස් එහිතරි වඩි නුගන්නවාශේ තිමන්න ගෙන්න නුබේකක ඒ සෝකුන් ඉන්සාන නුගා කන්තත්තකම් දුරහිල් වේදා දුරහිල් හම් අදී ඒක තිරේගේ හිමනේ එනාගේ හාස්ස කම්කම් එනාගේ සිරුතක එනාගේ මි ෆදා එම්හා කන්තත්තකම් රක්කාතර අදාවයිතරේ කිවේ වලා තුින් අලිය මියාගේ මච්චන් හිමියන හිතරි වඩි නුගන්නවාශ වන්සුර්නි වලා තන්සුර් අලිය ය අල්ලාහ් මියා නස්රු දෙපාශේ මියා නස්රු දෙපාශේ අදාවයිතරේ කිවෙන්න අදි හැමයාකම් අමින නෆ්සුගා එනාගේ ෂයිතානාය එනාගේ අමින නෆ්සුගා ලබ්බාෆයි එනාගේ නෆ්සක් ගෙල්ලම් දෙන් නෆ්ස් නුබා නෆ්සා මිෆදා මිගුරිහා කන්තත්තකෙන් නොත බයකෙන් නොත කන්තත්තකෙන් මච්ච මියා නස්රු දෙපාශ වලා තන්සුර අලයියා අදි මියාගේ මච්ච අදාවයිතරින්න ගදකන් නුදෙපාශ ගදකන් නුදෙපාශ නා අනියා වෙලවා අමි හිකම් ගාවාන නොත එනාගේ අබුර නොත එනාගේ ලේ නොත එනාගේ මුදල අරාගතුම නීකනේ එකම ගලති ගවලේ මියකම් මියාගේ මච්ච ගදකන් නුදෙපාශ රක්කාතරිකම ගදුවා තින්ගෙෆා මිදුවාගේ මෙමනේ ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي مكر وركم يلا أمير الله سبحانه وتعالى غزتم منا مكر وركم يد إيه مرادك عداوة الترين فراد إنجيل نوا بتم أننا نبأ كنتتكون ركادر قد باش إنجيل نوا بتم عداوة الترين كيبين أننا نبأ كنتتكون එන රාෆිල් වෙෆවනිකෝ එන නීගි හුට්ටා එන ගෙල්ලු මෙද්දේ කොම්මෙ ගෙල්ලු මකු රක්කාතර කොද්දේ පාෂ රක්කාතර කොද්දේ පාෂ එමිහුගේ ඒ නුබා කන්තත්ත හම කුරිගස් බුනමුණු ෆදා දුවා නස්රු දෙපාෂ මෙලා නස්රු දෙපාෂ හැම ගොත මි බාරතු ගයිකලේ මානාගවා තෆාතකි මේනා එගුමෙන්නවා මකරවරි ගොතේ කේන දෙ ගෙල්ලුන් තක රක්කාතර කොද්දේ වලා තම්කුරු අලයියා අදි මියාගේ මච්ච මකර වෙරිකම අදාවයිතරේ කිබයි අවුම් රක්කාතරිකම එදෙම එහෙම මිග තෙරසි මෙනේන එනා රක්කාතර කොද්දෙපුම් එම්මහා කන්තත්තකම් එම්මහා නුබා කන්තත්තක එනා නේගි හුට්ටා එනාගේ කන්තත්තෝග මච්ච අදාවයිතරින් ගදවෙන් ගදවෙගතු එනාගේ කන්තත්තෝග මච්ච එනාගේ රේමුන්තක එනාගේ දෙන් එනෝමස් දුනියා ආඛත මස්ලහතට එනා කුරම ගන්න කන්තත්ත එනාගේ මත් කිබයින් ෆිරුවාන මසේ කුර හසද වෙරින්න මෙෆද මීහුන්ගේ මිෆද මකරවරි කන්තත්ත කො රකාතර කොද්දෙව මං එදී එදුමේ ගොතු ගමි දුවා අයිසම වම්කුර්ලි වලා තම්කුරු අලයියා වයස්සිර් ලිල් හුදා අදි මියලා හිදාය ෆසීහ කොද්දෙපාෂේ අදි මියලා හිදාය ෆසීහ කොද්දෙපාෂේ බයි රිවායත වයස්සවනි වයස්සිර් හුදා මියලා හිදාය ෆසීහ කොරපාෂේ මිවර මුයුකම තෙදුම කිය අල්ලාහ් ෆසීහ කරවලා කෆසීහ බයි මිහුන් බේම මිරංගලන් මොන එකම් එමිහුන් මිරංගලනකො වර නොදවු දිවස් කොලගේ තෙර දෝ කොල්ලා එසෝ බකීමේ නොදවු නෙහෙම අහරම අබදු සල්ලාහ් ගසතු ගෙදෙ මේ අල්ලාහ් මෙලා හිදායතුගේ මගු ෆසීහ කරපාෂේ එහෙම මිදුවා මෙන්න මේ අල්ලාහ් මෙලා හිදායතුගේ මගු
fasih kurabbash e hidayatu ge maga ki Allah ge sida ge maga siratal ladina an'amta alayhim niumet devvi ila niumet devvi mihun ge maga sahabina adi rasul be kaluna yahudina nasara ge maga fiwa miwa Allah ge sida ge ma mi maga ki mi yana ba fasiha mage kamga labbash wansurni ala man baga alai adi miyala ge macca bagawai aniyawirma mihge macca nasweri kam miyala debbash ema mihar shaykh islam taymiya bidalwani mi adurweri kam evs enage macca adawatira bagawai kura mi kam minwi nasweri umakan evs kotaka dua evs isma irshad evs isma enage macca adawatira mihunge macca nasweri kam debbash enu mihunge macca kan nasweri kam debbawa kenna e Allah miyala ge macca aniyawirwa uduman hinga mimihunge macca miyala nasru debbashi miyala mimihunge macca nasru debbashi denge foga menani qala rabbi ij'alni shakkaran laka dhakkara e rabbe miyala debbashi gina shukur veriwa gina ibeilahu handuma kura alagi gotuwa e Allah miyala debbashi gina ibeilahu shukur veriwa gina ibeilahu handuma kura alagi gotuwa shakkar minafsu mitaga esen shakkar murad ki ei gina shukur ege maana ki na ki Allah shukur wa kam galabash ena Allah devin niyamettakan i'tiraf ve ena devin niyamai Allah subhanahu wa ta'ala ge niyamai sida ilahan nisbek kura mihunge terega ena labash e niyametoge wa shukur verunge maana ki ei ena ge niyamettaka i'tiraf ve eniyumettam Allah ena devvi faratan hagigi faratan nisbekko e niyumet devvi farata shukuru mutun e wahaka dakka mi puriha kama mige terega wanna shukura ki hamai kani dulum punela bahinnunge dulun ena Allah hamdu kurmai ko shukuru annane dulunna hitunna adi enage gunawantakum e shukuru matere himenene enaye Allah devvi niyumatan i'tirafuma yani iqraruma ina gunawantakum hiyo amal witurkur emme Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuraba fani i'malu ala daud shukra e daud gefan ga alne tebam shukuru wa tum hiyo amal kurash ya Allah niyumat devima hiyo amal gina kurma ki shukuru veru getere himene kam ehme hiyo amalu annan shukuru getere ehme timanna minnaki gina miyala ki gina shukuru riwa alakam kala pash bayla dona laka shakkara ibe ilaha shukuru riwa mirbayatuga amuna miharu bukhari kinswa min riwayatuga minnani rabbi ja'alni shakkaran laka dhakkaran lak miga emme maanafun ibarate gotuga esni ilman bidalwani rabbi ja'alni laka shakkara migotan ayma maanafune eran hamaikan Allah subhanahu wa ta'ala gina shukuru riwa alakam kala pash e maana anna migotan bes lafzu aisfa ewe hama ibata zakkar lak adi beilah gina hadu qura alaikum galaba Allahumma ja'alni laka shakkara laka dhakkara beilah gina hadu qura alaikum mera labbash Allah subhanahu wa ta'ala gina ila hadu qura ila amur qura ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira Allah aykurani tebam imam jami'istakone tebam Allah subhanahu wa ta'ala gina hadu qura ذكر القرآن هم الله سبحانه وتعالى ثناك الله سبحانه وتعالى جنا ذكر القرآن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات جنا الله هذا القرآن هنا جنا الله هذا القرآن في هنا جنا الله هذا القرآن هنا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله سبحانه وتعالى بامهن فانفسهما بدوغما أجر لفوافا به هم mifaday gina Allah zikr qura alum beterega miyala labbash zikr qura alum beterega miyala labbash rahiban laka muta laka rahiban adi ibadah birwatiwa mi betere miyala labbash ibadah birwatiwa mi betere labbash mi wara muhim sifatak mi sifatan ama miha sawal haywa mi hakam syukur riba gina Allah hadu qura Allah birwatiwa
ibe ilaha birwati wa rahiban laka ibe ilaha birwati wa laka labbashi එහෙම කීතු කුරාන අල්ලාහ් වහී කරවනි ෆලා තඛෂවහුම් වඛෂවුන් තිමන් ඉලාහ බිරවති වාෂ මන් ඉලා අල්ලාහ් අමර කරවා කම ඉලාහ බිරවති wa iyaya farhabun timan ilahan temaam birwati වාෂ mi hadith ga mi wani rahullah kasatu ga idifa birwati wa along teren labbash eran ena dunya akhiratu kan islah wadanna allah wa birwati kan nayi allah birwati mai bari rak'at dani wa sayla kasatu එහෙම ෆෆිරු ඉලල්ලාහ් අල්ලාහ් ඉක්රාම ෆෆිරු ඉලල්ලාහ් තමාම බිරුම් ෆිලම් අල්ලාහ් ගසත ගන්නවා අල්ලාහ් බිරුම් අල්ලාහ් ගේ හදරතන් දෙහින්දා එහෙම එෆදෙන් බිරුවතිවා අලෙක්කමගා මියලා ලබ්වාෂ බිරුවති මොගේ සිෆා දිෆා වලුංග තෙරේගා මියලා ලබ්වාෂේ මුතුවාඅන් ලක් නෝතා ලක මුතුවා ඉබ ඉලාහ කියමන් තෙරවා වලුංග තෙරේ මියලා ලබ්වාෂ කියමන් තෙරකම් ක ලාසිම් දෙමිගුන්නා වලුංග තෙරේගා මියලා ලබ්වාෂ ඉමානකි විනා කියමන් තෙරවා ෆගෆස් නමාදුක අන්කුරා Allah subhanahu wa ta'ala hiyo amatan lebi hiyo amatan matiga demihunna mihikkamga labwash ilah subhanahu wa ta'ala inge muntaka bonama kiyamanterwa along terega meala labwash mukhbitan lak ibe ilaha mukhbit minafsu ismani mutalaka mukhbitan ege maane ki ham birwati kamuge maana anna adi ege iturun tawadu veri kama madumatiri mihe ki gotu gamela labbash tawadu madumatiri allah nikamati fawa ekamuga labbash mihuri ha maane annan ikhbatuga maane ki allah gazatuga dua kuran jehen allah ke qur'an wahi kurmani wabashshiril mukhbitin mufawir kurun e allah birwati wa tawadu veri wa madumatiri solihu emihunge ulumuga madmatil allah birwatiwa madmatil mihun mukhbitin eme ibn abbas abdullah ibn mas'ud tabi bekare kamwa rabi ibn husayn kale fan walamma bekare rabi ibn husayn kale fan fille rumiya ikiwa bidawa kamna rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekare terene abdullah ibn mas'ud kale fan gedari wali nei rabi ibn husayn kale fan fille ruga kale fan kiwa bidawa bashiril mukhbitin fille ඒ කෙරෙහි ෆාන කිවයින් ඒ තක්වා වරිකම මඩුමෑතරිකම බිරුවතිකම් ෆෙරනේ එහෙම ඒ එෆද මුඛ්බිතකම මියලා ලබ්වාෂි වහාබම් මුනීබා අදි අවවාහම් මුනීබා අදි මියලා ලබ්වාෂි අවවාහ අදි මුනීබ මිදසිෆල් විෆාවා මිහිකුමගා Allah के माने की किने किने Allah का हज़रत का आदेश है को दुआ करा अड़ा Allah का हज़रत का रई आदेश को बिरवती कमा को जिक्र को Allah का हज़रत का गिने गिने इदे सिफा लिफावा मिहुन मिकेन अव्वाह मुनीब की Allah subhanahu wa ta'ala गिने गिने रुजू व तौबा मित सिफा लिफावा अलग कमगा लबाश मित सिफा लिफावा अलग तेरे लबाश إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى بصفة جماعة ربه إن إبراهيم لحليم أواه منيب هكذا إبراهيم عليه السلام حلم وري رولي مادو أواه جن جن الله كسبك دعاءك وذكركم هذا منيب جن الله توبة وعليك كتب كريفان ويه إما مي ورا مهم صفة صفة كي القرآن الله بيك ربنا وأنيبوا إلى ربكم تيابامهم ربك هذا تيابامهم رجوع توبة إعادة واش كل فافتك من اعتراف كما هتامك فعاف السر من يد دنوا الله غزتك نكمتك كما يكون دنوا أقوم مثال واني استغفار بابك كم بسوارك إباحك جنسوا على الله غزتك رجوع وانجهك توبة وانجهك كوري فور كاتت متين هداك Allah gazatuga roy ades ko ifafata fusam edengehe ei matverege ma alkamekka efada mai sifa dibifawa mi hikamga miyala labwa she mi annani mitaga
lebvum edi dannawa famati waram muhimmu kantattakin ayina sawali hele faala kafumattaka rabbi ja'alni shakkaran laka rabbi meela ki beela hakine gine shukure wala kamgala bare dakkaran gine gine hatana kurala kamgala bare rahiban laka birweti wala kamgala bashe mitwa'an laka beela ki yamantiri wala kamgala bare mukhbitan ikhbatu ke sifal infa wala kamgala bashe iman ki tawadu birweti tawadu beriwa madumati birweti wa me kamgala bashe wah awahan muniban gine Allah gaztuga adeha ko dua ko ila handuma ko zikr ko roye hada bikum galafashe adi gina gine Allah tauba wa kamga lafashe mi sifata min Allahumma ja'alni lafash mi waramuhim nuguta Allah levi maani yegmaka Allah subhanahu wa ta'ala syukur wal gotga ina leviya ina man syukur wal Zikr Quran he kotuga levima ena mana zikr Quran gina tauba wa me kotuga levima ena mana tauba wa me namaz Quran he kotuga levima ena namaz Quran he kotuga Allah levima wa hema Allah ka hasatum edin tihe hembegen furt me sai dua ga bes furt me sai Allah meela ehitere wode gannas ehitere wode gannas esaw baki mi evves kame ala ka nuwe Allah ena ekotum mati leviya nawni hema abadus ala kan hew kame konas danne hen Allah ge fadla bantari kame Allah levime ni nigotam mi ena ge nafsu ena femun dur kodde Allah ena levime kewa kujje kutu Allah levime nuata algori kutu Allah ena levime algori kutu enu gotaka ena nuis Allah subhanahu wa ta'ala nugotan levime hembe rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidala kam gaisa bani laula Allah mahtadina wala sunna wala sallaina Allah nuana mahna hidayat taslimuni namaz qura bay kam nuwi roz hifa bay kam nuwi hembe Allah wahi qur'an ke qur'an ga yamunnuna alayka an aslamu ila min islam ma kale fana ba khala go islam ga natiwa me tibikiya qul kale fana bidala la tamannu ala islamikum تمام الإسلام كم تمام خالنا نقواش بل الله يمن عليكم الله تمام نكمل به الله تمام المسلم قد قال في أن هداكم للإيمان إيمان كم هداية ذكر الله هذا سيلا وهي قرباني ولكن الله حبب إليكم الإيمان هنا الله سبحانه وتعالى تمام هدته الإيمان كان لوبي بتيجي قد قال الله لبي الله لبي إيمان كمرة جنم البول إيمان كان لوبي نوان إكم إيمان كم الله بجهي فما ميك أكل ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله تمام يهتم إيمان كم الله بجسر وزينه في قلوبكم تمام يهتم إيمان كزينة تركوا الله هم إنتي ولا إيمان كم جراح لبكم الله لبيمه الله زينة تركوا ربيمه وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله تمام يهتم كفرا فاسق كما فافقكم نفرت تركوا تبان يتوا نفرت تركوا الله لفي أولئك هم الراشدون إميهم يتجمع بالفاوا ميونكي دين الله يكرم مني دهيك نهاية فضلا من الله إيه الله كهذا ما فضلا من تركنا الله لتفهمك أي كم من إميهم بنفسه هو المولى كامل نونه أي الله سبحانه وتعالى لفي ما يجمع كامل هم كده القرآن الله بيكرمني ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد الله بفضل وانت بركما رحمة وانا تبامهم إكيك نفس استوهرون إكيك نفس استوهرون نويه ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء إن الله سبحانه وتعالى إرادة أرد نفسه توهر بالدفاع هم أمي أعلمهم abadus Allah gazal pe medin jene syukur weriwa baikam galapare namaz pura baikam galapare Ibrahim alaihi salam wa qasam bij'alni muqimas salat wa min dhurriyyati ya rabbi mira labba namaz pura mi hikut kad mira badal fas ko islapar e Allah le fino meda min namaz jamaat kan nabe darin jamaat namaz farwat no wajin Allah le fino ema gine ena gasatba edin jene gina in nafsu tawhir qaddan ila gazat qadin yana kale faru gina kurwa duwa tawad Allahumma ati nafsi taqwa ay Allah min ala nafsi taqwa irkad taqwa betul Allah le fi wa Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha li nafsi tawhir qaddan bash
وزكها وأنت خير من زكاها نفس مريد قد طاهر قد فرات كي بينا نفس طاهر قد باش إما مي ورم مهم نقطة أول من درجة الله لبي مكماني الله سبحانه وتعالى إكهلا هيو توفيق إنا لبي مكان إنا فدا مي كفان هم بيجين إنا كذا تبغى كنا مي كنت دعاء كرام مجهن دين أمني مي دعاء تقبل توبتي يا الله ميلا التوبة قبول قد باش توبة الفا ميلا ما توبة كي بينا كذا تبغى قبول كراني توبة كمنا لباش अबिताग अवमन फाह को लेंगे तौबा तव्वाब एक माना अगर देखने का उन्हें मीकुरी के स्वान फाह एक तौबा उनके तौफीक उन्हें फावा में कम गावमा तौबा कबूल करते हैं तौबा का माना के बाद बिता में नहीं अल्लाह ने के तौबा कबूल कर पाए सब की तौबा है कि कुम को तक बिगल कबूल कर पाए तौबा में कबूल कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला नसूह तौबा तौबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इला अल्लाह तौबतन नसूहा के कुरान अल्लाह कुरान इमाम मुस्तaqने तिबामी नसूह तौबा नसूह तौबा की वर्ते दिवर तौबा ए दुआ गुस्तावन कुरान असुम कडेरमा काफेकम हुट्टालुमा तिरवहिता मकुरमा मिका कंदत के बाद मी क्या के मतिया है वदा कुरमा इन अम्मी बात वरन कंदत के मी तेरे जमालमा नसूह तौबा का इन अल्लाह का सत का मेदनी अल्लाह मेरा तौबा कबूल कर एक माने की मी नसूह तौबा का तौफीक दे पास यार साहब हम तौबा हम पे एक मामू में तौबा सब एक हम आदेश नसूह तौबा हम कर मुदन्या अल्लाह के सत के दिन है अल्लाह मेरा तौबा कबूल कर दे पास ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला मकामा इन गिदना एमेगे मी दुआ करने ने तकब्बल तौबती मेरा तौबा कबूल कर पास एक माने की एक पुरिहा सिफाय फाफ अंकिता मकुरमा फाफ हुट्टारमा अदि दुआ को स्वाफ कर आजम करना मी नसूह तौबा के पूरी सिफतन एना अन्नाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन तौबा कबूल कर दे बीमा एमा अल्लाह के सत इदन ये तौबा वामी उस तौबा कबूल कर दे तौबा कबूल कर दे तकब्बल तौबती वगसिल हौबती अदि मेरा के फाफता मेरा की बे मेरा के हौबा मिकेनी फाफा नुबा कांत हुतुर कांत नफ्स के हुरी नुबा फाफत का हुतुर कांत दोवे लबाद बाफांदे दोवे लबाद बाफांदे माने की ना फाफत अल्लाह फुस्सा फांदे एम इब्न qayyim रहमतुल्लाह अलैहि बिदार वनी एना इंसाना एना फाफत कुन तोहर दोवे के मेनू एना सलाम इनवान सुवर के नोदे बे एहम तीन मतर के कोरक अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान एबा दोवा भाई एक तेरे के पत्थर की यही एना फाफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला खसत का इदन नबीमा एना तोहर कुफार फुसवाद अनिकुत की एना हिलकत तक कुरीमा बाय हिलकत तक कुरीमा इनल हसना युذहिबुन अस्सय्या कि कुरान बाय कुरान हिलकत तक कुरीमा नुबा kan तक फुहले एमा एना तोहर वा कम हिलकत तक करो देख हिरिया को तक एना तोहर में जा नरका के वादी का बंदा अजाब दे पाफा एना तोहर को फदिन एना सुवर के वादे बे एहम इमाम मेरा तोहर को दे पाशे मी माना गन्ना एना तौबा के तौफीक दे वमा हेयो अमल फाफ फुहले कहना हेयो अमल तक कुरम के तौफीक दे वमा मी हुरिया का मी गतरे अल्लाह मी हुरिया का मी गतरे ना वक्सिल हौबती व अजिब दअवती अदि मेरा के दुआ इजाबत कर पाश मी सुना मुहिम दुआ इजाबत कुरम के शर्त का इजाबत कुरम मना कुना खंत के दुआ का उम्र माने जिक्र को फमे कुरस भाई खंत एक मकाम तो का उम्र माने जिक्र को इमा बिता में दुआ करनी अल्लाह मेरा के दुआ इजाबत कर पाश एक माने की दुआ इजाबत कुरम के तौफीक मेरा दे पाश दुआ इजाबत कुरम मना कुरा खंत तक मेरा दुरकत दे पाश एहुनिया का में तहकीक के गन्नाने में कुड़ नफ्स है अल्लाह मेरा के दुआ इजाबत वर पड़वा के के तेरे बात वर किने खंत ए दुआ इजाबत कुरम के शर्त हम कुरम के तौफीक एना लिबुमा दुआ इजाबत कुरम मना कुरा ने खंत तक मेरा तौहिर को देवमा एहुनिया का में गन्नाने वसब्बित हुज्जती अदि मेरा के हुज्जत साबित कर दे पाते दुनिया के बस आखिरत के बस कब्र के बस दुनिया के सेना की हुज्जत साबित फावा अलकम का नपाश आखिरत का बस एना अदि कब्र का मरहूम फंगा बस एना की मी कब्र का साबित फावा में कम गले पुंगा कब्र का नकीर मुनकर के मी सुआद कुना कब्र के फितना एना साबित कंदे बुमा मरवा गड्डी का एना साबित कंदे बुमा अदि आखिरत होगा एना साबित कंदे बुमी के तेरेगा हिमेने अदि अन्ननी वहदी कल्बी अदि मेरा के हितक हिदायत तकवाश वहदी कल्बी मेरा के
hidayah dakkawash hitak hidayah dekkuge wakamta khassuko dikurwe kaisa miwani esabaki hitaki mi insana degina tabawani enage dekkur gunawanta tabawani hitakam gawati miyalaga hidayah dakkawash hita birwetikam waddawash wasaddid lisani miyalaga du tedikurabash miyalaga du tedikurabash ege mane ki duluge huriha afat ko salami kurabash itu Quran Allah ikra fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ay imam ji mistakum ne te imam he be ba bahir men minu punash he bas punash ema mi du sida lima hisab ngena ge dulum he kantat Quran fasih hawa Allah gina gina kuri guys dikur Quran he kutu kala bash ena du sida lima dikur Quran fasih hawa Quran gina gina kiyom ge tawfiq ena liben faida Quran ilmu hasil Quran ge tawfiq ena liben wasaddid lisani waslul sakhimata qalbi ad miyalaga hituge hurin mubakan tatta miyalaga hitum ekko saafu kodde bash mane hitaki mi hituge afayta barabba hasada veruma hiqda makar heduma hasada veri kama rudi veri kama mihundike rudi awma barabba kan hituge bori mifada hituge hu ha kame tohir ko saaf kodde bash ta tohir ko saaf kodde bash du'a nimma wale panim me muhimwa mati game de huriha kam hasil wan me kam bejja me fahuba game nani waslul sakhimata qalbi e Allah miyalaga hituge afayta hituge no ba kan tat tohir kodde ba salame kodde bash ema mi waram muhim du'a wara jami'u maane ekole bigma du'a mi du'a begotum isani sheikh al-islam taymiya rahimahullah wara gine mi du'a kurba kamga mi du'a gaga guna ka temi ka kantan e rasul sallallahu alaihi wasallam kodde ba fa debbu mangedi nikan tat libe jagino se mi ke dunya akhirat kamyab wa ema du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala alminaki e wasa bas kabul quran nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hidayah libe dekre fan das kodde ba fa mi fa du'a ta dasko ifa du'a takiya ifa du'a ta Allah gazatuga ijabu bigma baykum galibum wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.